Pozdrav svima ljudi, ovdje je Lifi sa Balkana i da, kao što možete zaključiti, ja sam Lifi sa Balkana. Kopirat ću svaki Lifijev video, to jest neću da ga kopiram, nego ću da radim iste reakcije kao on i sprdat ću i to, odnosno roastat ću s- sve balkanske youtubere koji misle da su pametni i koji pričaju kada su jebene žarulje. I ljudi, ja nisam Reptilian Army, ja sam Argonian iz Skyrima, brate, odnosno bre, jer sam iz Srbije. I ljudi, dobrodošli na moj kanal. Nadam se da ćete uživati jer nije dovoljno ovih balkanskih lifija na balkanskoj YouTube sceni, nego morao sam ja doći pravi balkanski lifi. Ljudi, nadam se da ćete uživati na mom kanalu i znam da ste svi muški zato što niti jedna žena sa Balkana nije toliko pametna da ode na YouTube, nego sve su biće kuro, idu vanka po diskotekama i daju pizde okolo. Uglavnom ljudi, uživajte na mom kanalu i očekujte puno roastova, šerujte i subscribeujte ovo sa svojim prijateljima, gostima, dedama i bakama i čao bre.